Amen. Amen. Israelin pachin da bang tha duba ama hawin thina ni khop theiba masapen ma cha pachilo bi chang hen mang ile the born win snai day today ile izo kakipain phat se a kiong phat ka lu thei kakipain nam hon song na taw na nei kian sin ba ile izo ni chlai na ka hom ding thei hi pathin lo pi na chang hen dan aban le bung sunga sa unta pastor hohin chairman hohin secretary hohin chutin le habung sunga members ho zausi ama lang ho chunga zong kipa thu ka hin sei hin hitabang nilopi ta ke hingal hasam pe ni zong le pha nei pi uba tuni chlai mana speaker dinga ni ko ka kipa en ka in te zong ka kipa en ka nu zong ka kipa en nang ho zong na kipa de ka gin sa ma ma en tu say na thi pon hi zong le tu ni kay ma kam hilawa bathin ama in aman asay tabanga kahin say do ding hin ka say hil ay lo le ka say val kha zong le nei ngai dam din kahin ti masa na hin tu ni second time in first chun no mai ki khop na khat ve ka say ai chlai chun ka nervous mama tu ni zong ka nervous thawin asi chu mi ikam phat na hi na sa la chu iti say ham ki nervous khandong youth ki life in missionary sing zong le ham ki chan pang na lai za chu ka hong nervous thim zin asi chu hingal sam ka ki hi sa sin asi chu ke sa but to head team so explain hoi dewa bo thei so chlai na umi ni song le tu ni ke hi chlai na ka hong din thei ki pa in ke song so khat thei langa ko na chun mission board chairman pato kaki ho hanin ahile amazon thu sei dinga ahung sei in ahile nam sei di atile ke zong hinge ka ti in slide ta chin ki prepare nai pon ahiba ma ka hung ki prepare phat chun atang ka prepare ahiba ma phat ahung nai de chun kalung thima khat ahung ki lam chu hile tuhin phat he iti say dam anai ahetan aki chai lang aheta aki ki khanin ti chen kahung ki preparing ka sarman chu kahung ki share kin asi chu ken jong ka het pon kahung ki share la chun iti say dam setan jong iti say dam ka share gut phat chun ai gì sa kun ka zi do le na le ka zi do the lo le chim chum chuma ka hin boi na hin le ai ba ga taw na ka hin mangin phat a chun taw na ka man zo a chun pathin ko ma hi chu ka sen pathin pakai nam thu tu hi tan te ke ma kam hi lawa nang ma dei banga nei se sa ding nei mang chan ka tin ni le ke zong ai ti chun ka ki bu in ke zong tu hin thagup ai ta in topic ilut na sang report chom cha ka hin lo no ma hin so lo ding hin sau ta sang hin sei lo ding pathi lu sit na zali thagup sunga hin baptisma mi li akipithein khat chu hi le Amy khat ahin rehab center ala umin chutin le athum mi thum che le kol ho ahin
Nepali ho ina ma ho chu in putin ji cha hon le khat chu anaw pa khat in ahin ama ho thum le emi basal khat health center a ke ho ministry ti chun ka chi ziu ben kanu to ke to ai lo le ka missionary team dang te to ka chi ziu ben chu tin le chalaya ka pu samuel zong ama to zong ka chi zi in ama zong ki phal ta kara ama to gamlapi ahmi phat le ama to ka chi zi ben kanu to ke to ama zong pathin na sata na at to hi kalung sung akhoi khama ma in azi chu to hin phat ahi to pihanin pathin na hi ha to nin ma ka vetinga hi le ka kipa in kalung ali mama zi in chitin le gospel for India song tu ni change hin ka khan tau ven i ka pun beu ven baptisma ki pizo hin mi thum ahong ki pizo family dang ho ahong ki ven tu hin sumnuwa kuna family khat zilet husband wife and 2 daughters ahin ama ho ahin sumnuwa kuna ahong zam ohin ka he thilawa hile ama ho chu hitlaya ahong ven iti chun ama ho sang abui ma mo ni song le tu hin council ka bol pe lai ta oi na ma ho he angai num thovin hoi dewa angai vin chiting le adang tanga song personal ka chi ho bungul ka person ki ka cheda khon upakhat aumin amazon chu kol ho hin ile amazon chu tu hin angai ni pathi thu ahin ngai te lai ta ahin ile ka chi ji amazon akipa si in thin ka chi ji phat le abang le ka chi ji phat le angai num si lo win ka chi phat le tum hung hi vo ate je win ahlo le phat ka nei po ve ni dang le hum ta vo ati ziu ve le abang la chu ka thasi ji ma in ahle ei ba nga pham khat ka hung ger tinga hile pathina to chu ha sa hi zong le tha e pi na pa chu pakai ahin ahle ama pathin na to ibol phat le hen hasan na cha omji phat le dang in ama in thil zo si kwat hon chu ama ai hele ati chun mun chu ma ka chi ziu bin missionary sorry thu sei ding lo le counseling ho kahin bol ziu bin chiting le to like I gospel for India one month khat ve youth ho zong class kahin la in ma hon zong tin khona kahin nei zi na hin chiting le mun chuma ama hon visiting a Nazivin every Sunday. I don't let one get kick omzin chajun nidi chun kachizivin nung kasama ma in kay missionary kahung hi masama chun kachizi thawin hizong le experience ti chun kahani pon hizong le tu ni after missionary tauna nei man pi zowa nei so do zowa chung kalung sung le kay in sung ahilo le kal kay kahin huwa zong khat ang gilang mama chu pathi ni alo pi dani kati zi in izinem kati le pathi na to chu ha sai hi zong le ama dei pang ta kachi na ho ai lo le mi ho masang ai lo le mi counseling ka bol phat le ai nu wa kachi si phat le jong ama hon welcome ang bol si phat le mi khem khat chu welcome a bol bon ai la mi khem khat chu welcome a bol ji na hi le ka ki pa ji ibola ka se ham ka ti le welcome a bol na wa jong chu they open their door what ako to halu chu welcome aboard now ka sang so
cái hồ lệ cái missionary thì ai đi ngã quạt là hồn nên ama hồn giống thì chun thu angai zin la giống asa zin tàu na giống nei man piu vo ama ho dukan atam zo dukan ahin dukan na din ai lo le in sung mi te a ding a nei tàu in they one it is said have miracles ai lo le they one blessings ho mal som na tam ta ade bin le ama ho giống cho thu say lo giống it ka tao na ho a hello le lag sa nau blessing pi na ho giống ama hon hitia hi akipom thewa le ke huwa ding ai kwat lin pita ke hong tin ka gelin ai le ke giống ka ki pa ma mai pathin giống ka thangwa en hin chuting le tao na nei gel do di khat sai le kapot do phat le bang le ha si ji in welcome jin o phat le ha sama ma jin e banga na khon jong na taw na chiu ba nei gel do ding in nei ka hin ti min a hi chan chu chom cha report chom cha hi han lang hat so ta kala lo ding hin tuni missionary day ahitami hanin tuni nang hon jong ai lo len MELC Lutheran Church Ten Missionary Day na sol do now nuthil pha bo na ho pathin in mal som tam ta pe han lang chuting le na pun be thei na ding wa kahin tau pi ki jing in hin ti kahin sei no ma hi Bible sang khat ga be khom hitin Second Corinthians munni ika vet dewin akhat na Second Corinthians bunga sang som chapter 5 verse 14 Second Corinthians chapter 5 verse 14 Krista ngai lut na chun ka cham lowa e solu ahi hitihin ka geloi mi zo si thi hela khat athia ahile mi zo si chu athia ahitai Stinge John chapter 17 verse 18 John chapter 17 verse 18 Nang man kay ma vanuya nei sol banga kay man song ama ho hi vanuya ka sol hi Bible sang isin do now pathin in bon sang in phathei bu pi taw hen tuni missionary day to aki hanin chi topic hi ka hin thela hin first achun adang ka hin choice ina hi banga tawna to kahin kahung ki prepare pha chun kalung thima abana ahung ki lang jin le ti chun aumin topic na ka hin koi chu le ei ho hi reisi a mission na to dinga ihung pin be we are made for a mission he win tuni nang le ke zong mission na to dinga I umuhin ki het su ke win ken zong ka hin ibo on sa win het su ke dinga hin assignment khat se ina win chu I ha mitia hele pathin hi nang le ke ya dinga ta salam le thagau lama zong na tong dinga e sol o hi na thagau lama e sol o hi mission iti phat le hi Latin word aguna ahung ki umin sending English is sending akitin it means kisol la hin le unza Bible sang get now what's Krista ngai lut na chu kacham nowa e solo hi it compels us ana to dinga e solo hi ama na to dinga kicham nowa
ding a hi pathian zong chapachang khat ei hoa dinga ahin sol ahin cross sunga sacrifice upon ho hi tuni e gel khautin I chon sit na ho hi gelu hitin I chon sit na ho sa ho si hi pathian cross sunga ki phal ta ama in e ahong ki hi do na hi ibola am itia hile hu him na lampi I chan thei na ti huwa aman cross sunga athi hi amen ama lengam na to dinga eho hitlai na in ma hi point khat na kai sei nung cha hi van gama in om tampi om na English side empty house in heaven empty house in heaven van gama in om alo le in cha like in om tam ta om kasi masang jan Hindi to thado language cha hin translate hin ele ka word ho hi lo me zong me thei na khian ma thei zong le ne he thing zong ka hin ti min hi akhat na van gam in om tam pi om John 14 chapter 14 verse 2 I thei kapa ina sen na in mum tam ta om hi pathin tu ni zong nang le ke ei ko jing jing a hi ama hawin kai dinga khat le khat ki ngai lut na dinga Luke chapter 14:23 aja hi teacher says on mi ho ga zo lut te ati Bible is in Luke chapter 14 verse 23 ya I te mi ga zo lut te hoi la ya ham itia le howin sunga khat le khat ki ngai lut na dinga ama in ei ho tu ni hlai na ei sol ahin tu ni pathinin ei nga jing ahin kot langa khon ei hon pi ahin van na lu na dinga tuni nakiging hinam ti kahin say na nadang sa hinam are you hungry nadang sa hinam ti gel thau hitin ama deilam ta ama character pathin character nang lung sunga na hin khusunga om hinam ti mai to hitin na hin khusunga om hinam tuni ama dinga na dang sa hinam asi chu dang sa na ama dang sa na inei pha ra hile pathin to ikinizing we feel the presence of God presence ama na chu I het thevin ama presence inei ti mawa hile van gam aki hongzi heaven opens van gam aki hongzi in van gam aki hongti ma hile itaw na ho asanji in na itaw na ho asanji tha me ma chin in sumuwa I hobung sumuwa khat le khat loi le pai ho khat le khat na revival ahong ding ahin ama chu ei ho sunga ei lung sunga ei ho in sunga ei ma cha ilung sunga hobung sunga khat le khat om dinga hele revival om ding hi pathin ei nga aziwa hi hoi la ya nga dinga etiwa hele mei dila lu king hilo van gama lu dinga tuni ei nga azimo hin pathin lo pin na chang helang chutin le ama van gama lu dinga hele ikipa de hi ei sana ama zo akipa de hi ei ho Christian so hilowin khovel pumpia mi so si ama so ke hin chidinga chu ikigimoi nanti gel phautin ani na dinga lungnem ta
taasan, lungnem taasan. Simplicity of faith. Faith taasan na. Ti isaying nga 2 Corinthians inja isim naman na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 isim mo. Si atong chapter verse 1 ako na 21 sanahin. Si atong kahung hining. Chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 7 atong I'll just read it out. Chapter 5 verse 7 na. Asi tsugay ho taasan banga zona kahibe ulam mutheya zon kahibobe. Amen. Rees Howell, United Kingdom World War II ihet su kedin World War II ihet su kedin ihet din. Cimasanga tuntu ni ehozang wara iumubin. Israel le Iran akibuin katbay lang atong India le Pakistan akibuin Russia akibuin sutin le eho hilaizong akibuin katle azong ikibuin ma si azong ikibuin katle ken bang tun kahepon tu ni ipi buin na deng eho ilang sumuba ay lole ma si ipi akibuhi hidem ti kahepon ahivanga tuni kahinsegun sa hili hiti sun ikibuhi ba hizang le ama to ahong hinhuhin mo din nga Rees Howell Bible College example na Rees Howell Bible College a teacher ahin a student dito ang nanghin World War II hang umatsun Hitler in England hi asutsay nga akibuin aso bang na hinamatsun na ihet su kelvin Rees Howellin thu aza pa atsun World War II aza pa atsun ama a student dito ahong khom rin college ama ho chun ipi abol ham ati idiai ibeba le iheba le a student to unending fasting prayer kitai thailo anmol taw na unending iti pha le kitai thailo chu ehon tu ni khat equation ahilo le 2-3 days equation ama ho chun unending chi war akitsai to ka fasting anmol taw na kamandiw heti tepna ahin lewin chiphat achun ama honzong taw na ahin manuhin na hele war of the world war iti phat na chu ali na hin mi zo si tamta achewin mi tamta akibuin ni eletsa hozong Zibon, his zong de. It's a live na chun Rees Howell, a student de to, dun amahon, taw na amanubat chun, hitin kisaying, something was changing, na, til hatsu aki changing na hiti, din. Ini a first chun Hitler chu azogut na Hitler chu azogut pa na chun, taw na ahin paduwa chun all Hitler chun agal pa chun azo na hile Prime Minister in army te hin UK ama hon chun maasa uben hile iti World War II hi England hi akit sayidi di ahita to hilonin iti Hitler chu azo thailo han iti ga chu ola hubo thai ham iti tiane taw na ahin manavin eleni khatami chun asayin there is a man ati chu there is the jalaya to me umin Rees Howell kiti umin a student to unending
ki zai thei lo an ngo taw na anei vin ama ho taw na za la chu World War II hi chu aki hian ti pha te le chu everything is changing change ta chu World War II ama ho azol ta lo diu again pha lai ta chu ama ho chu World War II chu ama ho azol ko taw na si taw na hi a hat ma mai ni tuni he ding zong he ding chu le timeline no ki share the Elena World War II aki share the ya le tuni ei ho song hi chilai na ei ho ki ka a lo le ho bung sung MELC zo hi lo ni Churchanpur Manipur sunga ho bung sung zo si ai lo le ho bel sung zo si a timeline hong ki change the daw na zala chu kahin sei ni ma hin ai le World War II world history ahong kizi lo he de ka gin sa in taw na I ahat ma zin tuni amazon simplicity of faith lungnem ta sa very simple cho taw na hinay cho they didn't fight kachi lo cho fight abolo ay mga taw na amano fasting abolo worship abolo tuni ewan so hitlay mo na worship ibolo wahide tuni fasting ibolo wahide tuni prayer po ibolo wahide ilungsung mo ihelo wahide tuni hitlay mo zong na kishare na ang ukay na di kahit sa inyo mahin stingle atum na pathian lung hei na ihon ngai pathian lung hei ihon ngai na desire to please God 2 Corinthians chapter 5 verse 9 in tu lai khovel ile dinga hile ibui mama pathian lung hei na hilowa ei kipana ahlole midang kipana mi chu iti akipa din ha mi chu iti thiti chun sei le iti akipa din iti chun sei le iti ka zol thei di ha ti igel ziu ahin ai ba ma hi chun pathin chun chu adai ton tu ni pathin in ipi adai ya le example na mi khatun ei ho pi hi ete iboi mama mi khatun kei dei lama abot hi ete iboi o aman iti agelem ti sei ziwi ahi banga til khat igel din chule pathin di kei chunga alum thei hinam ti hi kahin sei din ilum thim zo si pathin sunga ipia he ahilo le ama de lam ta ipia he ama ki pa din he tuni mi ho ta he mi tang ho ko ma to ho ahilo le ka ko ma mi ho neighbor ho ahilo le na ito na ahilo le munsuma itsi na mi tang ho chu vet ta he vet he pathin chu ke chunga hi lung hei na worship ka bo na ahilo le prayer ho ka bo na hi ama hi lung hei na ti ka hin sei na hin asi chu ni khat king le thu than na justice ang te ni justice ang pha ahile koi lai in du ham ti zong ikigel na din hin asi chu ama ahum ti nga hile iki prepare lawa hile ama lungdei tabaka hinhu inaman khak lawa hile ki cha dong mama intuni ehonzong ama dei lam ta ama dei bang banga hinhu chi de rin ka hintin nun ki la hin chitin le achai na dinga ho hi Jesus Christ palai hi we are ambassador of Christ
ambassador of Christ. Krista talay hiwi. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21. Inu theo ay ho he biton si ima ehilo. Ay nga Jesu Krista nang leke nga cross nga tisan api na pauta ahong kipin ahong kiyahin ang nailut na alungsi na amahin na tuba tunihin isay do tayo ibang padahin ingay tayo ibang padahin azizu ni tam taong dinahin patin tu Jesu mintu ahet rin ahiba nga ama tu ahet nawihin ahet ba atasan nawin ahet ba Christian akisulong nawin ahet ba amahon net ako nawin ahiba nga tu ni iholi ibang patnawin kahit sa iyo nahin kasi ito tu ni hitilay mo na yung tayo hitilay mo na habong sunga yung tawa habong laho isawa atuti ho ingay ba ay law na tao na ho imang tayo alaw piin vang pat na ikisawin ibang pat din kagin sa kayzong kagipain si zong tingne kayzong vang pat kagisain azi ito ni Patitu ihet ba amaday lam taa unsa isay ba amaday lam bang taa itiba hile tuni patinin ay nga asong hiki kahin sa inyo nahin tutingle tuni hilaya hukom o zosi encourage kahin po ng mamahin ho Krista palay hiwenti kahin sa inyo kilahin. The identity ini Aadhaar card ini itu India sung ayla India ni hiwenti di ikihet na dewa ang gisimin nila. Tuni identity uli PAN card ayla le Aadhaar card ayla le identity chung titu hilawa. Lace dinga bawa ahin identity ay nga tuni identity hi van gama ahitay na dinga ikihambor nga yun identity hi lace ato hinawin van gama din ikigo nga yun ikoy nga yun sisi ato suma khat kiti khaw na ay law le haltha na revival ang theng dinga iungayahin ihobong sumazong iti ay panila de hamti anewa ko na alin sanday kahit encourage natin iti panila de ham ay law le iti ipunbe de ham iti missionary de isote ham duni missionary de iman to kihanin iti ehanso missionary de isolwa missionary de iti amaho a family de helole mi hatte amaho iti iban pi the de hamti gel thawin tuni mission na tong ho jong kilai na akisol panla na te taw na man ti utin itaw sing de kagin sa inza jong itaw ahiba nga ilung chip si ahe deeply lunggil itaw na ahilaw le prayer points akisin si ahe itaw hamti ihet na yun azitso missionary ke eho hitlay mo na ahaw kisol din he munzum cuma ibeting wa hile ama ho chu ehon min mua imulo din aha asat na ho eho ibang panay church and pura midang mitsum ihet law na gamti achiwa apaw ahet lawa a culture ho ahet lawa ahilaw le Tildang ahet lawa missionary dinga
kuna chu ibola kun missionary dinga kun amtin pathinin ama ho reason apiwa pathinin haupum reason api si a chu missionary te ahum kisol ahile ama eho ipiham priority pe idil chu ipiham ama ho dinga iti bo ipiti panila thaidu hamti gel thau hitin asi chu ehon mit mua imu thailo hin mun zum amin song ehet lo me thayo tuni MELC te chau hilowi mun zum ma zong missionary te akal sun nawa ken theina ha satna athu nim ka gin chai tu him zong athu mai mi tam ta khadenia zong orissa akuna Bible college ahinjil orissa akuna khadei ni langa chun mi ho chu sang khatwa uvin mi tam ta athawin hospital zong chapang neu cha ai lo le mi chung tam hospital ahin khu beijing hin bola ham itia le pathina dinga ha satna ku chu pathin dinga ha satna ama hon athu chu ho ipham importance ti du chu ama ho dinga tauna iman thein ama ho dinga pan ila thein ama ho dinga ni tina in sungwa ahelo le yung nasungwa he tauna ha man hatin ti kahin seinam ki dahin chiting le khang tha ho zong tlaya yun ahong ki khom ho zo si ama ho zong kahin til kho nu min tuni nang ho zong Jesu Christa na het so Halloween ama day lam ta nakipi uva na hinho chunama ama na pi uva hele hitlaya na chu hitlaya hin diniti ka hin sein kay ka hin khuwa jong ka hin vet vet tinga hele iman sa kan hi lo cho ahiwa ma pathin koma kahin tawa pathin koma kahin thum pha achu hitlaya ku na chu iman sa ka hi lowa ku na chu hitlaya he tu ni na ko sanga ka hin ding thei na masabe ni pathin chu thangwa on hen la asi chu ama in ken ka hin khu ka pi a munsung chuma missionary na to dinga kahin pi theya le tu ni nang khonso na taw na uwa na le khasim na ahlo le tu hin munsung chuma competitive exam ko nahin pi deu hin niki good license ka ting sai ahile tu ni nang khonso iti hobung sunga activity ya pankala thei ding hamti kahin sai mi tam ta ibet tinga hele khamna thei ahilo le thil phalo bol ta omni aumin ahile tuni nang hon tha pe agel lam youth ho gain encourage na hin activity apan la itin iti worship ka body hom iti tauna ka mandi hom iti munsuma ka chi at least one Bible verse TV po majo kahin say tu ni non-Christian so Halloween ay Christian ho so tu hin non-Christian ta ba yung gamtawin ibola ang itile pati hi ilung sunga lawahin pati ni ay ho in sunga lawahin pati ni ho bung sunga lawahin ibola itiyam hile pathin to respect ibol lawahin hichi thuwi ibola ka sai ham katile to yin missionary day to ikana tuni mi ta iso do ai ba tuni e hozong ama ho tabanga yung theina din ba missionary kha e ho missionary kiti lawa ai le ibol chawa tuni chalai mana ki tawlo missionary kha de kha le kha kiti ho the dinga yung he
title hi ngai pun title oma hele chu itia ya akitong samji ahibanga tuni title lowa zong chu pathi thu na ka sei thein chu pathi thu na ka sei tin wa hele pathi ni na choi sangam ama chu hitlaya ku na hitlaya na sa ding hin tuni chizale iti contribute ka bodu ham tuni zakhat na piwa hele zile chisanga tamzo na modiwa hin ka gin sa in ken zong ka het in nang hon zong het in ka gin sa in tuni pathin ama in adei tabanga ki bodu hitin pathin in hiti se so Bible sunga test me and see me nei te win at teacher nei te win zo le nei be teacher itte wa hile imu theli wa itte lo wa ai lo itte lo wa a result so event lu ma hile thelo de na hin itte masa ngai de na hin idam sa ngai de na hin tu ni e hon so idam sa no cho subei hil po tu kidang sa jin tin igil kin phat le bu in ne ziwin ne le cha in ne zin tui don ziwin cha ho I don ziwin ho cho chu lawin idang sa la chu pathin thu thin iti kasim ding ham ai lo le iti ama thu chu mi go ma ka sei the ding ham tu ni hitlai mu na to ho so ke zong ka hin nang ho zong na hin tha be a ke tha o hitin iti chisanga hoizo le phazo a iti ka choi sang nam pathin chu iti ka respect dinga iti za ka bol nam pathin chu iti ama chu ke lu sunga ko na ama chu ka choi sang dingam ama chu iti worship ko thei ding ham ti gem tha o hitin tu ni til ka sei na he het su ke ding ka gin che het su ke zong ke het din na ho zong na het din ka gin che mama in ngai zin ding ka gin che min thua sei pha le a sei din in zong ka gin che a he ba nga tu hin tha be en gel tha o tin points in za ka sei ho chu van ba ma e ho dinga in ki koi hin chu e hoa dinga ki koi hin mi so si te a dinga ki koi hin pathin de lama ma hile ama in ama ko chu e hon pi ding hin van kama ni khating le in lu ding last na dinga tha be in gel thau missionary te solo hitin e le e zo ki til kho hitin o bung sunga e in sum ne ya ai lo le e ma sunga ama desire ne ko hitin tin phat le pathin e ha zong ihung pun be de pahin tin le mi ho zong ahong ki so ning he mi ho zong ahong ki ready ding ahin tuni chnai nang to sa usi new cha zong le thulal sam zong le ka sei hil ka sei ba kha zong le ne ngai dam rin lang tuni e ho bung sung ba in sung ba igam sung ba inam sung ba revival on thena dingin tao tin pan lao tin missionary te solo tin missionary te adinga pan lao tin ti ka hin sei nu ma hin ka pha chan tan tin ka sei wala pha le nei ngai dam lang ka sei kha au kha le bo chan tin thei lu pi ko hen